Assalamu alaikum, урматтуу биздин Талас Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 31 март. Мен силерге тоок базарды тартып берейин. Комментарийлерде тоок базарды тартып берсең деген жазууларды окуп калдым. Анда эмесе баштайлы. Assalamu alaikum. Канча бул коростор? 500 тонна. Подряд эле 500 тонна. Кеми барбы? Окончательно 500 тонна. Но мекиштер канча? 700 тонна. Кеми барбы? Тууп баштадыбы? Эси жокпу? Коён канча экен коён? Коён 2000. Ургачысы? 2000 сом. Могу бөлөнөн жумурткаларыбы? Канча? Я. 8 сом. 8 сом экен. Bu toğuqlar qancha eze toğuqlar? Toğuqlar 800 ton. 800 ton. Ha, bular 300 ton, bular 800 ton. Ne ayırması var? Nişişkalar bular. Ya. Nişişkalar. Qanday al nişişka деген? Ya jumurtqa tuğan. Ha, bu. Jumurtqa tuğuy turgan bagıtdagı toğuqlar 300 ton. Bular parodist deylar, he? 800 ton. Bu akkorosçu? Akkoros 400 somma satıldı. Akkoros. Bu çoğun koroslar qancha parodisti? Esi yok bu ya? Ya. 800. Ama akkoroslarçı? 300 somma. Esi yok. Bu çeşestiki? Kalk ketken bunu yerleri. Bu ündüklerçi? Sizdiki? Kançadan? 2,5 mingden. Erkek urgaç ayırma yok. Erkek dele, urgaç dele 2,5 mingden. Çöz mü? Kança? 2 mingden he? Köp büyüdü? Şöyle. O başkaça korostor koy ömü ya. Kimdiki? 600 ton. Men onda korostor жаңы көрүп атам да. Пародасы башкачабы? Ya. Parodası. Kaktı bayke bu? Parodası yok. Paroda kaktı. Böyle Bayke ne korostor stikiyor? Kança bular? 500 he? Parodası kaktı bu başkaça o? Qanday? Yegor Dalmatinsk деген paroda var ekan boshqacha. Mo'g'orostiki? Mo'g'orostiki aka. O şef. Basni aytsangiz. Kimlikka bildim. Mo'g'u biram qorosning esi yo'q bo'ladi. 1000 so'm deydi, mo'g'orosti 1000 so'm deydi. 1000 so'mga bermaydi mi? Bermaymi? Lekin aytib o'tirganim, lekin shu o'tirdi. Arzon aytib turamda, yaxshi qorosga. Sizniki qancha? Bular ne, dakandarmi? Dakandar 800 ekan. To'g'ri 700, qorostor 500. To'g'ri 700, qorostor 500. Bu qorostor cho'ng qorostor ekan, ha? Parodist. Jumurtqandaniki ya. Qancha sotib Mündüktün jumurtqalari 100 so'm deydi. No qizil qorostorchi? 500. Ko'p uyda dag'i? Nomerini aytib qo'yasiz, chalsat. Onlayn sotasiz-da? 0704 80 90 86. Jojonda turlari bor deydi. Tömünden o'rga chalasizlar. Adamlar qiziq taң qalasың. Bazarga ko'p bo'lsa, sanalуу adam keladi. El bari internetde hazır. O dakan kimdiki ya? Sizniki? Bunu ittey qilib uyretib qo'ymoqsың ғой, жаңда жүрөбү, ha? Qaçıp ketpey. Dakanlar ошондо болот, таксыр акылдуу болот. Ha, ошондо болот. Bu эмне мушташабы? Ha, Байцовойда. Ha, Байцовой dakan eкен. Канчада атсың буну? 3,5 ming. Болор. Жакшы экен, ha? Номерин айтып койчу.
585 72 72. 0585 72 72 мына туугандар. Байсой Дакан издеп жүргөндөр болсо жакшы мушташабы? Эми ала турган киши спаркын ала берет да. Текшерип көрөт түшүрбү? Я. Саткан киши меники жаман урушатты айтпайт да. Канча кетет? Балар 3,5 миң. Башка областтарга салып жүрөсүз чалса? Ага, келишет. Канча? Даканын. 6. 6 миңби? Болор. Болор 6бы? 600бü? 6 bin. Bir koyun bazı mı bunun? Kaça sen Dakan? 18. 1800. Jojo Mekiş. Ha, Mekiş eken ha? Jojo Mekiş. Tuğ başladı mı? Jakında giret 15 gün. Jakında giret. Bu Mekiş mi? Thank you. Kaça bu? 1000? Мынакей ушул жаш бала Дакан менен займасет эткен. Канчадасың ай? 10. 10. Мен да ушундай кезде тоок менен ал сатыш иш кылат элем. Молодец. Булар эмне карликтерби? Я. Канча булар? 600төн. Көбүчкөндөй экен, а? Бул эмне көбүчкөнбү? Кана колго алып көрчү бирөөнү. Akıllı bu? Salta biri? Kançadan bunlar? 500'den. 500'den be? Verç kolga karmak kurayla. Kolga karmayla yüzde oho kança oldu. Karağılar. Sonlu eken. Kavuşkan bu akıllı öyle ola? Yürüt bat ele oğayla? 1 ayda, 2 ayda үйрөнүп калат. 2 ayda үйрөнүп калат ошол үйдө. Канча коростор? 800төн. Кеми барбы? Я. Но үндүктөр канча? 2200төн. Көп үйдө? Номерин айтып кой. 0704 401 902. Молодец, өзүң алып келип сатасыңбы? Молодец. Новый балада үндүк сатат экен да. Сеники канча? 3,5 миңби? Сеники эмне кымбат? Атаң кымбат айтып деп койдубу? А, бул чоңбу? Бул корозтарың канча? Бар 500төн. О, бул эмне өрдөкпү? Канча өрдөктөр? 800төн. Булар суу жок деле бага өрсө болобу? Мынакей сонун өрдөктөр экен. Но ак короз канча? 400кө беребиз дейт. Коростор арзан болот экен, э? Но кызыл короз 500. Бул чыкас. Я. 2000 чоң кастар экен, э? Туйбу? Туадат, э? Но үндүктөр канча үндүктөр? Багары. Эзи жок, э? Мына туугандар мен азыр барып тартам. Колман келишинче баарын тартып бердим. Болгону сиздерден лайк басып турасыздар, Кудай берсе. Баса туугандар, ушул биздин автосервис Жомартта мойка орнотулуп атат, самой. Кудай берсе жакында рекламасын чыгарабыз. Келип жууп кетсеңиздер болот.